Għal-ħabta tas 2:30 ta' 3 wara nofsinhar, f'pajjiżna wasal l-ewwel ajruplan tal-Malter tat-tip Boeing 737-8-2000 li ħaddan il-kuluri tal-bandiera Maltija. L-ajruplan meqjus minn ħafna bħala game changer fl-industrija tal-avjazzjoni minħabba l-effiċjenza tiegħu fost oħrajn kien milquh mill-Ministru tat-Trasporti imborġ il-Kap Eżekuttiv tal-Malter David O'Brien u l-Kaptan Charles Patch fisem Transport Malta. Dan l-ajruplan wasal f'pajjiżna b'investiment ta' 100 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet ftit wara l-wasla tal-ajruplan bil-kuluri bojot u ħomor, f'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif dan huwa wieħed minn total ta' 6 ajruplani li se jkunu bbażati f'Malta tul l-istaġuni tas-sajf u x-xitwa. One News tkellem ma' O'Brien hekk kif spjega l-effiċjenza ta' dan it-tip ta' ajruplan li fis-sajf f'pajjiżna flimkien mal-5 ajruplani l-oħra se jkun qed itir total ta' 57 rotta. O'Brien spjega kif dan it-tip ta' ajruplan jaħli ferm inqas fuel u huwa ferm iżjed ħabib tal-ambjent. We call it the game changer. Because it delivers phenomenal efficiency. It burns 16% less fuel, emits 16% less CO2 emissions, and a phenomenal 40% noise reduction. So all in all, it further enhances the leadership position of the Ryanair Group and Malta Air as an environmental leader. O'Brien sostna kif il-pjan il-qoddim huwa li Malter iżżid 4 ajruplani oħra għal total ta' 10 sabiex jiżdiedu r-rotot. Fil-fatt għandna kif fix-xitwa li ġejja Malter se jkollha 9 rotot ġodda għal total ta' 59 rotta. In the winter, we have 9 new routes from Eindhoven to Bucharest, Zagreb, Kiev, Paphos in Cyprus, Milan Malpensa, and many, many more. All available, by the way, at $19.99 on our website. So book now and book early. Minnaħa tiegħu il-Ministru jinborġ tenna s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-ajruplan il-ġdid li issa se jtajjar il-bandiera Maltija, tenna li bekk din hija konferm oħra ta' kemm Malta għandha tkun kburija bis-settur tal-avjazzjoni tagħha. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll kif b'mod kompetittiv l-awtoritajiet qed jiġbdu iżjed xogħol lejn pajjiżna. Ħadd pjaċir nara pereżempju il-kaptani li kienu qed itajru din l-ewwel titjira li huma Maltin. U allura tara anke żgħażagħ Maltin li qegħdin jaħdmu f'settur bħall-avjazzjoni illi ħallas u jħallas tajjeb.